Sanibonani sesibuyile njalo njengoba sihamba sibuye podcast yabantu ipodcast yomhlaba ibukelwa ngedata nxa ungathi kuyahlupha kulama sim card lawa athengwa estradeni alama gig amaningi uyahamba uyethenga just to watch podcast yabantu. Sibonge kakhulu usekelo loxhaso elisinikeza lona siyabona la subscriber lokho ikhuphuka. Ngicela uqala ngikhulume lawe obukeleyo kodwa ungaka subscribe zama ukuthi usubscribe wenzela ukuthi nxa kukhona ama episode amatsha kuvele i-notification ezokutshela ukuthi namhlanje sebepostile every Friday ngo-12 emini siyaphosela khona la ku podcast yabantu sihamba le Kempro Studios. Sibonge kakhulu ukuthi usijoyine namhlanje. Angihambi ngedwa phethe umfowethu abanye bamazi ngomajozi abanye bathi ngiqeda kusemnandi simbona kumaskandi khona ku Afropop ngizobathi secula le rumba mfowethu kunjani mfoka Ncube uyaphila ke ngibingelele sizwe zibambe lapho mfoka Ncube mina ngumajozi nsizwe ngiqeda semnandi ntombi njana zange nizamsondela simfuna uthando noma ejahile qhamuka phansi etholotho kongoma ngaphela ngisha futhi abancane bakhula beshaya ingoma njengathi kunjani makunje bafowethu ngiyabingelela ngimfana omncane waziwa kakhulu ngelika majozi qeda kusemnandi emculweni kaMaskandi kanti futhi ke sikhona nala Afropop siyafika akukho la singafiki khona. Hayi Afropop ngiyayithanda ngoba lami ngikhona khonapho so sizoyixoxa ngelinye ilanga futhi hayi asixoxe ngelinye ilanga soyixoxa manje la esihleli khona mfowethu sicela ukukwazi bayakubona abantu inkundleni zokuxhumana siyakubona ku YouTube siyakubona ku Facebook zikhona ingoma zigcwele la ku WhatsApp kodwa umuntu obukeleyo noma ubona umculo wakho noma your art uyazibuza uchilo esibongweni ukuthi ubuqhamuka eCholocho umajozi ngubani igama lakhe liphelele? Igama lami lokuzalwa nguJoshua umfana kaNdlovu. Alright, yebo khona eCholocho. Yebo khona kuphi eCholocho? eJimila isigodi. eJimila yebo qha khona uzala khona ufunda ukhulele khona? Kula ngizale khona ngafunda khona izifundo zami eziphezulu ngizenze lapha eBhinga. eBhinga? Yebo lapha engathi move khona. Ufika njani eBhinga? No kushuthi umuntu owayengifundisa nguyena wangisiza ukuthi ngiqhubeke ngesifundo zami yakhe khona lapha. Okay. Wasengithatha ke wangibeka khona. iBhinga indawo manje interesting isikhathi esiningi kunenhlanzi kunamanzi phela kunemithi ayikho into engeke yonke into ikhona ama memories olawo nje ngeBhinga ungasichazela nje kancane? Hayi njengoba usubalile inhlanzi yona into ebesithi masi mhlawumbe makuthi asiyile esikolweni besikwazi ukuphuma nje nabafana siyobamba inhlanzi. Yeah into ebesiyithanda kakhulu le. Okay, namhlanje ngifuna sizoxoxa kakhulu ke angifuni sigxile kakhulu ngawe ngoba sesikwazi sesikubonile suchazile ukuthi ungubani uzalo wakhulela ngapi. Ngifuna siyogxila endabeni yomculo. Ufika nini noma ngithi uqala nini umculo ngoba siyezwa kuthiwa azangiqale ngoMaskandi. Hayi. Bukhona lapha kuMbube loba lokho kubiza kuthiwa isicathamiya. Iqala nini lento? Lento ngiqala sisesikolo shuthi ke sibe nenhlanhla kwaba khona uthisha obethanda kakhulu umculo. Waseqoqa nje abafana beyobona ukuthi banekhono sahlangana lapho ke sacula. Yeah. Kuthe mawuhamba isikhathi sahlukana abanye abafowethu bahamba baya lapha bakhona. Kodwa iqembu lasala lokho liqhubeka. Lithema liphela iqembu lebambelela kwaba khona ukuthi nami ngifonelane lenye insizwe bekubizwa ngombusiso umfoka Vundle becula uMaskandi. Ngathi indoda ngiyafisa ukuthi bangisuka kuMbube ngiye kuMaskandi. Wathi kimi ibhala ingoma. Mawufika eGoli ungithinte. Ngazibhala ingoma ialbum zazu12. Mangifika ngempela eGoli ngamthinta wangithatha wangibeka estudio sika Samtha. Lapho eThembisa namhlanje. Yebo. Lapho sizokhuluma ngoSamtha ngoba inekhono leyandoda kakhulu. Ishoda nje ngesibhaqo ukuthi siyibaqabule kancane kwenzela ukuthi isebenze umsebenzi ugcwale but sizobuya lapho. So uthe igroup iqembu leMbube bekuthiwa ibambelela. Belibizwa ngebambelela. Yini oyikhumbula kakhulu noma ngithe liyenzile ngesikhathi nqa lisayenza iMbube ngaleso sikhathi? Sibe nomlando omkhulu kakhulu kuleli yaqembu. Yeah.
ngiyakhumbula bese sasike sabizwa ngabafana bakazinja ziyamluma hayi ngoba besihlupha kakhulu ngengoma nje besihlupha kushuthi ke siyaziwe kakhulu saphuma izindawo sahamba izindawo ofolosi sihamba siyohlala nje khona eGweru sifike sihlale khona nje sishaya ingoma safika koBulawayo sahlala kulapha abasazi khona ukuthi abafana bakazinja ziyamluma engena njani uzinja ziyamluma sokuthiwa abafana bakazinja ziyamluma futhi bezingena ngecholocho uzinja bebamazi kakhulu umuntu wasecholocho abantu besizwa sicula sithi sibuye echolocho kwathiwa hayi abafana bakazinja ziyamluma so uthena emayekuzwa lokho naye wakujabulela wasondela ngicabanga ukuthi khona ke wasenzela khona siyimbubi uke wasi-sponsor ngempela ngekit yembubi yeqembu lonke liphelele so umlando sibe nawo sihambe kakhulu saze safika naku kwakuyi-birthday kamongameli osowadlula uMkabi serious sike saperforma nakuye laphayana should bese sibizwa naku Radio Zimbabwe besibize nje bethi iqembu lebambelela siyalifuna libe khona oJonathan Moyo laba bake basidinga okumlande sawuqopha sazohamba neUNICEF iplan uMartin Wendolwane bethi mayiphuma iperforma ngali besithathe nathi siyeperforma yamelana bese kuliqembu elikhulu kakhulu umlando sawuqopha siyibambelela lisekhona iqembu manje iqembu laphela ngesikhathi abafuthi abanye bebuye egoli kwaba kuphela kweqembu sokwasala nje abafana abancane ngoba umsunguli weqembu sasekhona namanje lo thisha lo sasekhona kulesi sikolo so lokho ezama naye ukuthatha abafana abancane abalethe lapho Kungeke kungizwisa ubuhlungu nxa sengisizwa kuthiwa kwaba leqembu lahamba laphela ngoba abantu sebesuke bahamba kuyisimo esihlangana laso kakhulu njengabantwana baseZimbabwe ukuthini amanye amaphupho ethu ahambe kungathi ayalahleka ngoba sisuke sayofuna imali ngoba yona esidinga ukuthi siphile kunjalo kodwa okungijabulisayo ukuthi uzwakala usithi liyaqhubeka usaleqhubeka uthisha lo walisungulayo kuhle lokho ukuzwa lokho kunjalo ngiphinde ngibonge laphana kumfowethu ubhuti omdala uzinje ukuthi at least uthe sizwa lokho walekelela wasondela mfowethu siyabonga umkhulu umsebenzi owenzayo likhulu iqhaza olibambileyo kwezomculo sibonge kakhulu alright asibuyele laphana uthe wena fike eGoli Londo uthe umthindi uthe ngubani konje igama lakhe umbusisi Mfokavundla umbusisi yebo sufikile eGoli uyamthinta ukusa kosamtha yebo wangisakhona impela sathi masifika khona salanda uFezelo omnyama wayedlala isiginci wayedlala isiginci neBeskita kwaba uyena odlala nje album ngazizwa lapho nami ukuthi hayi ngiyakhona ukucula kumaskandi qala kwami ukucula bekuwumnyaka lapho bekunyaka ka2017 okay uqala kwami ukucula ngaqala ngokucula ngifakwa umbusisi Mfokavundla yena wangifaka kumaskandi so kuthe ngokuhamba kwesikhathi album yakho nayizange iphume angazi kushuthi naye wayesesizwa ukuthi ngoba besimhlonipha kakhulu semakhaya abantu bangakithi bebemhlonipha kakhulu bethi hayi uyacula shuthi ke ngathi mase ngifika mina waqala naye ukuzwa ukuthi hayi lo mfana usezoveza okunye lana ngoba album yakho nayigcina ingaphuma ngathi mina njengoba bese sikhokhile sayenza yonke into kungcono ngithathe lezi eziculwe yimi ngoba wayicule ezi-6 nami ngicule ezi-6 ngathi ngcono ngithathe lezi eziculwe yimi ngi-add ezinye ingoma ngizokwazi ukukhipha i-album ngoba abantu sengibatshelile ukuthi kune-album ezayo wena manje ungathi ubuyele emuva wathi hayi khululeka ngathatha-ke ezi-6 ngafaka ezi-4 zaba u-10 album yami yokuqala yayithi ubuhle bezwe ingoma ngazithatha kulezi engangizenze nombusisi thopha ngezinye ezi-4 kwaba i-album nxa usithi wasaba ukuthi usuzoveza okunye ucabanga ukuthi ubesesaba ukuthi wena usuzomdlula ngoba ezinye zakhona sasezimhlulile vele ingoma kwasukuthi ngase ngihamba nami ngithi hayi ngcono ke mhlawumbe ngabona ukuthi into emenze zimehlule ukuzazibhalwe yimi umuntu into maye ngabhalwanga uyavele khona kunjalo so waqala ukungathi akasazethembi naye wagcina lapho vele ukucula indoda yayikhipha impela sisilindele esitshela ukuthi hayi ngiyakhipha sasingabalandeli bakhe wena kahle wakhipha omunye umculweni hayi khona nje namanje abantu ngiyabatshela ukuthi hayi le ndoda ngiyayibonga kakhulu ngoba yangenza wangifaka kumaskando kwinto engangiyifisa vele ngisacula imbuku so i-inspiration yakho wena ivela ngaphi ngubani umuntu othi wena ngaleso sikhathi especially nxa uqala uthi yabona lo nguye umuntu ongenza ngifuna ukucula
especially uMaskandi. Maskandi bengilalela ingqwele zona lezi obheka umuzi Luthuli nabo Mgqumeni ayibona abantu abangenza manje ngathi hayi lento ngingayenza abantu bengibukela kibo kakhulu noma nje abanye baba engasekho emhlabeni kodwa ingoma zabo bezilokho zidlala njalo la. Ngaleso sikhathi uyaqala uyangena emculweni ungeniswa yini imali udumo noma lento uyayithanda? Lento ngiyayithanda kakhulu. Noma nje bengithi noma ngisekhaya silusa inkomo senza lento esiyenzayo kodwa hayi mina nje umculo bekuyinto ebihlezi ihamba phambili. Bebethi noma kuthunywe ezinye ingane mina ngisuke sengihleli lapha eceleni kwe radio vela ngisasuka. Ulalele. Mlalele zizodlala nje ingoma kulokhu kuhlela abanye bethunya ngingafuni lutho. Asemanga kama album. Ama-album kaMajozi asewu4. Since 2017. Since 2017. Should lapho siqala khona ngobuhlebezwe silandele ngealbum eyayithi Amakhanda. Sibuye ngealbum eyayithi Isehluleke. Sizogcina manje sithu seyivuleyo. Lapha uhamba kakhulu. Laphana ongakayilaleli ngena ku YouTube uyicheck eqeda kusemnandi uMajozi. Seyivule yonke. Kodwa mfowethu manu awuvele bantwini. Lokho ngiyavuma impela abantu bakhala ngento yodwa bonke ukuthi hayi ikhono likhona kodwa uyavilapha. Mhlambe kubuya kube ukuthi abantu angeke ubachazele konke okwenzakalayo empilweni ukuthi sabhekane nesimo esikanje kodwa ngicabanga ukuthi kusukela namhlanje kusukela kulonyaka esiya kuwo bazongibona kakhulu abantu. La ngiselimbonile la ku podcast yabantu ngoMajozi uqeda kusemnandi ungangena ku YouTube ucheck ingoma zakhe uzovumelana lami ukuthi lo mfowethu lo uphiwe kodwa nje ngoba sengichilo ukuthi akavele ebantwini noma ngithi asimboni. Ngicabanga ukuthi from namhlanje sizozama ukungathi siyamphusha simthela isibhaqo kancane nxa ngathi uyacasha azama ukuvela ebantwini athi ukubhukhwa kuma shows. Asibuyele emculweni i-writing process ingoma uzibhala kanjani? Usho ukuthi sasizwe abanye bayaphupha abanye uyathi ahleli kufika idea ayirekhode abanye umuntu uyahlala abhale nje athole idea ayibhala bese expanda. Ithini writing process yakho? Mina ingoma makukhona nje ngimangahlala phansi into engifuna ukucula khona ingoma engifuna ukucula nje ngempilo yami ukuthi mangingabala nje mhlawumbe ngifuna ukucula ngothando ngiyadlala phansi angibhali phansi ingoma. Cabanga nje ngilayinise kahle ngibona ukuthi okay ukuze ngicule ingoma yothando kufanele ngiqale la. Ikakhulukazi nje mangike ngaba nohambo mhlawumbe kusuka lapha ngihamba nje 100 meters mina ngifika senginengoma la engiyakhona. Ngafocusa nje kutheni ngifuna ukucula ngeke ngifanise ngale class le. Ngifuna ukucula ngale nto le. Ngisuka la ngiyafika la engiyakhona ngisuke senginayo ingoma yakhona. Angibhali nje phansi ingoma ngayithola ngefoni ngiyarekhoda nje kancane ukuthi kuze ngingayikhohlwa. Ubususiye studio bese ngisiya studio. Estudio ufika ubhalile unama lyrics kumbe ufika usune melody usumnikeza uproducer ukuthi asiyenze kube so? Ngifika nje ingoma isiphelele uproducer naye useyengeza lapho ukhona mhlambe ngayashintsha hayi kanjani sihambise kanje lengoma. Yebo kunjalo. Usebenzisana lo Samtha? Yebo. Ethembisa kakhulu. Same Magic Studios. Iphiwe le ndoda kakhulu. Injani experience yakho kusebenzeni la since uqala ukusebenza la usafika ngiyabona lamanje usasebenza la? Le ndoda ingifundisa okuningi kakhulu. Futhi ukube nje angizange ngihlangane naye mhlawumbe ngabe ngisasemuva kakhulu ngeexperience yo music. Ngoba uSamthu uyakwazi ukulalela into ethandwa ngabantu. Akuzwe ukuthi hayi lento wona icula ngoba ithandwa nguwe. Kodwa abantu angiyiboni kuyinto ezithandwa ngabantu. Iyona into engiyithanda ngayo ukuthi uyakutshela ethi uyabona le ngeke izwakale kahle maybe why singayithi. Yebo. So ngisho ngithi ungisize kakhulu kulokho ngoba mhlawumbe ngabe nginengoma eziningi kabi ezingekho ebantwini. Mina ingoma mangeke ngakhipha ialbum iba khona ingoma mhlawumbe zibe ntathu engazi ukuthi hayi for sure abantu bazoyithanda. Yebo. So uye impela ungisiza kakhulu Samtha. So far ialbum ongathi wena kuzo zonke osuzikhiphile ehamba phambili
yipi eyakho othi wena le favorite yami le? Hayi kuseyiyona le engcine ngayo. Hayi. Lami ngivumelana lawe. Engcine ngayo hayi ngiyezwe experience ilokhu iqhubeka yaphambili. Ngiqale ukuzwa ingoma zakho I think 2 years ago ngiyakhumbula uke weza wanginikeza iCD. Ngathatha abanye abafana bami salifaka emotweni sahamba sa driver Heidelberg senza ukuthiwa listening session. Yeah. Ngiyezwa ukuthi uvuthiwe ngomibhaliwe emnandi immature ngaphinda futhi ngathi lo ndoda if maye ngafika nje ebantwini ngicabanga ukuthi kungaba kuhle. Kodwa ke leyo usevule yonke ngicabanga ukuthi uhambe kakhulu especially yona lengoma. I-inspiration behind le ngoma uyibhala ku10 bekwenzakalani ngoba izwakala ingoma engathi ijule kakhulu. Yeah, le ngoma iqondane nami kakhulu. Yeah. I-situation nje nempilo lapho engidlule khona ayibe kunzima. Yeah. So mangibheka namanje mangibuyele emuva ngiyabona ukuthi hayi bengidonsa nzima kakhulu. Yeah. Kodwa mangithi useyivule yonke ngempela khona iminyango vele sivuliwe. Futhi kukhona abantu akade bevala. Kukhona abantu akade bemile endleleni basasekhona namanje. uNkulunkulu wazovula. Kodwa uNkulunkulu lokho nje uyaba kancane kancane bayaphela amandla. Yebo kunjalo. Ile ngoma ezingakule album inengoma ezu 13. Yebo. Maskanda abanye basakhipha ingoma ezu 13 noma basaphelela la ku5. Ngiyabuza ngilwi. Ayi kunzima ukubhala ingoma mangisho mina ngiyiproducer. Yeah. Nginabaculi engisebenza nabo. Onokubabhalela nengoma. Ubabhalela nengoma even nokurecorda ngi-engineer ngiyabarecorda abanye. Yeah. Yezwe impela nje ayabaningi bakhona hayi kusasenzima. Yeah. Kakhulu. So kuwe la ukuthi uzufike ebantwini beside ukuthi ubhukhwe nanani kushodani. Ngicabanga ukuthi mangingathola nje umuntu othi hayi ndoda mina sisebenze ngisebenza konke wona kwakho kuphela uye studio shaya ingoma ucule mina kube khona engikwenzayo. Hayi ebantwini ngizovela. Yeah. Yebo. Ubusuzwakala ngiyazi ukuthi abanye bakhona laphandle basuka maybe bengakwazi kodwa kukhona ingoma okwaba kuyo nomlandi wetshitshi. Ithi le ngoma esigcine ngayo. Yeah. Ikhona ingoma engathi isa disco maskandi ngathi nje it's bordering between the two okwayenza ngeke idlala live lapha eMoonlight nomlandi wetshitshi. Ethi yona ngiyikhohla manje ethi yona ithi le ngoma le ngiyakhumbula ngizoyikhumbula futhi ngizoyikhumbula ngoba nami sengikhohle seziziningi engizenze nalo mfo. Okay benza umaskandi mawusebenza naye noma niyamixa? Siyamixa nje kodwa besase nomqondo ukuthi thina singomaskandi. Kodwa kancane kancane umqondo ukuthi singomaskandi uyaphuma singama artist. Ukuthi uyawazi ukuthi uspread and go into other genres as long kuyinto othi mawuyenza uzwe na comfortable and ushare igift yakho oyiphiwe uNkulunkulu uyishare nabantu kunjalo nje qha. Nine ngoma ezingaki wena nomlandi wetshitshi esenizenze lonke? Ukuthi engizenze nomlandi ziwu3. Yebo. Okay. Ziwu3. Uyatholakala uAfropop? Yebo. Kukhona ama projects asephumile already aweAfropop aphandle lebantwini kumbe ila ngwaziyo asabhiza asaphekwa? Izikhona ingoma eseziphumile cishe ziyafika 7 eziphandle la ebantwini kumbe zikhona na ku YouTube. Serious? Zikhona impela. Ukhona angazi igroup noma yini kuthiwa amajaji? Yebo. Akusichazele ngamajaji. Amajaji kusho ukuthi kulapha esenza khona iAfropop. Yeah. Ngisebenzisana naye lo mfo uSamte. Yeah. Ngiqale kusho ukuthi ngimthola mina besebenza nomunye umfo obizwa ukuthiwa umkhahleli walapha. Yeah. Should le ndoda yasuka yasithathwa abanye abafowethu baya eZimbabwe naye. Yeah. Useyidlalela le emakhaya. Le ndoda yasithi hayi ngoba ngiyakuzwa ukuthi ikhono nalo futhi ungasivala isikhala sikamkhahleli. Ake sisebenze sibone.
ngiqale lapho ukungena kuma judge kodwa liqembu engilithole likhona yebo ahamba njani ama project lapho emajajini into esibulalayo kuseyikho lokuthi mawukuthi uma ucula uzenzela konke kuba nzima so ingoma sinazo zingenza ama-album amabili thina sikwazi ukuphela kufike sikhanda instrument sicule manje ingoma sikhanda instrument sishiye njalo sibuye sicule sokushoda nje ukuthi distribute yebo sishoda nje ngomuntu ozathi hayi le ngoma ayiphume le ayiphume ngale kwalokho kushuthi nje sisazugcwala e-studio ingoma so are you telling me ukuthi zikhona zinenge ingoma ezezibhaliwe kodwa ezingakaphumi eseziculiwe nje ama-album amabili ngaphuma amajaji ikhona engiyaziyo ethi ngakulinda yebo le ngoma le mhlawumbe sine 2 years ise-studio inkulu le ngoma mali ngakwazi wena lo samjaha ithi ngakulinda kwashoni ilanga ongazi ngakulinda kwashoni njalo le ngoma ngicabanga ukuthi imali engayikhipha especially manje kubo December kanje ingawuqopha umlando kakhulu manje umuntu engisebenza naye ucishe uyafana nami usho ukuthi kune talent kodwa ukuthi ikhono lokukhipha iart iphumele phandle ebantwini hayi mina naye siyafana nje yikho ngizosondela ke mina yikho sizosondela ke njenge Kempro Studios ne podcast yabantu ingakho sizoxoxa namhlanje ukuthini singenza kanjani ukuthi iart le noma umculo lo uphume ngoba uNkulunkulu angasishaya ngelinye ilanga ukuthi alinika igift ukuthi liyoshare labantu kodwa elina legodla kunjalo so usukhulumile ukuthi nxa kungatholakala umuntu ongancedisa kahle kahle before usuke wasebenza labo bani in terms of management noma abantu abakumakethela umculo abasebenza entweni zokuthola ama booking nani hayi akekho sengike ngasebenza naye kusaye kubambisana naye le ndoda engirecordayo so into nje engibonayo uye nje obethi singakhipha ingoma sikwazi ukuyifaka online yaphushe nje lapha nalapha kodwa kuyafana ngoba sonke singama artist naye ubusy producer labanye kunjalo ngicela ukuthi ukhulume lababukeli nabalandeli la nasi camera especially in terms of uxhaso usizo noma yini elidingayo uvula isifuba uvula inhliziyo ukwenzela ukuthi ba understand ukuthi yini le engaka esilelayo noma ngithi elidingayo kunjalo engizoqala ngikusho qinisekisa ukuthi sizolahla lomqondo ukuthi thina singomaskandi sifake lomqondo ukuthi singama artist nazo ukuze sizokwazi ukuthola abalandeli nxa zonke ngoba ukwazi ukuthi uhlala udayisa ipapa lenyama yenkukhu kuphela kusho ukuthi laba abadla ibeef bona bavalela ngaphandle sizozama ukuthi sikwenze konke okuthandwa ngabantu so abantu bengamangali ngelinda ngabe ngizwa sensithi nyathela sengizibiza ngingapha sizama ukuthi kubalance zonke indawo sibe ngama artist singabi ngabaculi bakamaskandi so siyanicela abalaleli emakhaya lisinake siyaludinga uxhaso lwenu silidinga kakhulu kunakuqala so ukuze nani libe nothando lokusupporta sizimisela ukulenzela konke likufunayo so yilokho nje bengifuna ukukucela njengamanje akekho umuntu engathi ngisebenzana naye sibambisene kodwa ngiyamdinga kakhulu ngoba isiphiwo sona sikhona so bese bebuya abanye bethi maskandi lizenza amazulu noma likopa abantu base South Africa abantu base KZN uthini wena ngalokho lapho kufike kube nzima kodwa siyazibuza ukuthi ngoba thina sikhula umculo wesicathamiya sikuthola ukhona phela isicathamiya isona esidala kunomaskandi umaskandi uphuma khona esicathamiya futhi uma usuke emculweni wesicathamiya vele kusobala ukuthi uzoya kumaskandi ngoba kusase into eyodwa kodwa ke abantu bethi sizenza amazulu abantu umlando kushuthi abawazi ukuthi kahle kahle thina indaba yethu isukaphi nokuthi umaskandi waqalaphi kushuthi uma ukuze sibenze ba understand kumele siqale manje sevula umlando wabenguni
Yeah. siqala ukubatshela ukuthi yini abengikhuni yini amaZulu yini amandebele Yeah. manje kuzosithathela ilanga lonke lokho ufuna episode epheleleyo ephelele kunjalo yeah kunjalo cha uthe wena usungazwakala ngelinye ilanga usithi gogotsha yobhaji kunjalo nje ngoba hayi angiboni ukuthi kungangehlula irumba le irumba le usungenile noma ucabanga ungena angenanga bengingakacabanga ukungena kodwa ngoba vele sikhule sigida irumba thina sikhuliswe umculo werumba yeah sithema siqala nathi ukuthi sesifuna ukucula sangena kusicatha yami kodwa irumba vele sikhule ngayo so ikhona ingoma esingayizwa maduzane ma kungenzeka mhlambe isifiso sami ngiyafisa ukuthi kube khona engikwenzayo angisafuni ukuba umculi kaMaskandi kuphela njengoba ngisenza na Afro pop ngisenza konke lama genres wenzayo zikhona ingoma esizenzayo eziyirumba yaseKongo ngizenza nalomfo uSamta so ngiyabona ukuthi njengoba ngikhona ukwenza le irumba yaseKongo le yangakithi ngangihlula kanjani ha ngathi sizogida la ngeke kungehluli impela so sikhangelela ukuthi ingaphuma nini ingoma yerumba erumba inkinga kusase ukuthi angazi ukuthi ufuneke ngiqhumane nobani ngithinte bani kodwa ke ngoba bakhona abafowethu osigodo bazongilekelela ushoda ngani ngishoda nje ngokuthi ngazi ukuthi kumele ngiyephi kusuka lapha ngiqondaphi mangiqala irumba ingoma izokhandwa khona lapho samthana uma usudinga abantu abangudlela labo rhythm nabo bass ukuthi at least iphelele ukuze kuphume into engezukubantsha ebantwini ngifuna nje into abantu abayaziyo ngizoya kuzo lezi istudio zerumba vele aha yebo wenzela ukuthi kuphume into ephelele yebo kungathi abantu bangaqala ukufuna manje ukulalela ukuthi sound hayi siyamuzwa kodwa aswakali ugqitshelwe ibass laphana hayi lokho angikufuna ngifuna ukuqala ngithi ngiqala into ngoba iart futhi into oyihloniphayo oyithandayo kakhulu so ngizothi nje bangithathe bangitshele bona ukuthi hamba kusiphi studio mawufuna ukukhipha into aha oyithandayo ziningabi istudio ke ngithemba ukuthi balalele abafowethu abobhuti bethu abale access noma ngithi abalazi istudio ukuthi reach out na umjida uthi yena manje sokungenzakala ulahlwa ibhaji kakhulu maybe ungakwazi ukusinikeza okuyinzuyisanyana maybe especially side le rumba okuyinzuyisa no even ungakuculanga kakhulu okay sithi nje uunderstand ukuthi yini lezi ilindele Ithi kulo December lo esiyawuye ngiyanicela nina bafowethu thathani yonke imithwalo yenu sibuyele ekhaya kithi hayi mana khona ngoba phela usungagcina umunye seyithethe wayibhala wayenze yakhe so ku right mayizwakala so ngathi uyasinika kodwa uyasincicha mfowethu sibonge kakhulu la kusekhaya podcast yabantu asihamba isodwa sihamba le Camp Studios sithe ubuye uzosixoxela nje ngokwenzakeleyo ngokwenzakalayo lokusazokwenzakala usimangazayo ukuthi kukhona ke okunye sokuzalwa cela ukuthi ukhulumele ababukeli nabalandeli lapha nasi camera yebo especially indlela abangancedisa ngayo noma bangaxhasa ngayo bese silivala uhlelo hayi sibonge njengoma Jozi qada kusemnandi abafisa ukungisupporta abafisa ukulekelela bengangithola kule number u069 555 6111 kulapho engitholakala khona kuma calls na ku WhatsApp then iFacebook page uma Jozi qada kusemnandi Ndlovu na ku TikTok uma Jozi Ndlovu shuthi ke mawuke wangifuna lapho uzongithola siyanicela abafowethu sicela nisisupport bengaphela amandla isiphiwo sikhona abalandeli bakaMaskandi bengangizwa sensithi nyathela bese besithebalekile kuMaskandi cha ayikho into ezongibalekisa kuMaskandi ngoba ngiyawuthanda kakhulu mina ngithanda umusic wonke awukho umusic engithi ngiyawulalela lo angulaleli cha sicela lisivumele siveze ikhono lethu ngazo zonke indlela lengathi mhlambe sebaleka seyalapha sisamsupport lengisupport kakhulu lihlangene ngiyacabanga ukuthi kukhule lisazokubona ngithi isiphiwo sikhona futhi sisasebancane iminyaka iyavuma yeah kunjalo
Bukela umuhle lapha ekhaya sibonga kakhulu ukuthi uthatha isikhathi sakho ubukele ulalele lo mfanekiso oqoshiwe. Sihamba lo mfowethu uphiwe again mina ngiyakuvuma lokho ngiphinde futhi ngiyamfakazela. Ngenani ku YouTube especially leyo ngoma ethi usayivule yonke. Nxa ungayilalela kahle uhleli phansi uzozwisisa ukuthi uphiwe umfowethu futhi ingoma ethanda ukujula kakhulu especially emuntwini ongabe ehlangana lezi zimo ezingathi zinzima ukuze understand ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyivula iminyango le engabe ivalwa ngabantu. Sibonge kakhulu sayithethe indawo.